Konten kreator nih guys, senggol dong. Wis pakai bambu ini tongsisnya guys. Ini ada Surya di official nih pakai tongsis nih, jangan main-main. Nih, nah ini pakai kabel, dia selalu pakai kabel ini. Nih kabelnya nih, selalu pakai kabel. Nih, nah, kita lihat tuh. Ini apa yang dipakai nih? Ini ngapain ini? Swinianto lele. Nih guys. Nih. Kita mah konten kreator, kreatif men. Bukan kreator tapi kreatif. Iya men, pakai bambu. Oke.